It is our wedding day, so Mapulanong is getting married to Napi Lipson Molatudi. Yeah, I am excited about this day. We have been waiting for this day, and yeah, we're very excited. The weather is looking good, and yeah, we can't wait to start the day. You made a way when our backs were against the wall and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made a way. 'Cause you move mountains. My loyalty, it is only growing from 10 years ago. My loyalty will just continue. Official. Kaikana go rata le go hlompha go ishaka go sa felego e be segopotso sa lerato la ka le maikemišetšo a ka go wena. Re rata go leboga everybody that has come here to support us. People have traveled from far to be here with us. We really like to thank each and every person that has been here to give us this beautiful day. We want to thank all the service providers, everybody that has been with us when we were doing the preparations, our bridesmaids, the groomsmen, the church for prayers. We are grateful for all of that, and we hope that we enjoy this beautiful day. Thank you so much. I hope everybody has fun, comes with good energy and good vibe, and we are ready to have fun and get married. Thank you. Mejor
John Diarra. John Diarra. Amen. Tata DJ, Reverend Betty, Bakabarulela Mushumo Chapel. But Babylon, Sister Thomas, there's Thomas Kaine. Amen. Mr. DJ, Rohpala Kosha, Riviche, Reverend Page. DJ are ina miseli fatlego rapele babaka le bitsolele matla la marena wa rena Jesu Kriste wa Nazareta modimo ya na go le matla ka moka le tšatši ke le papa le fihlile le tšatši le leng kgale re le letile moyo halalang re a rapela gore re sa thoma modimo wa rena thoma le rena o ye o fetše le rena modimo ya lokileng re a rapela re ka ra le tšatši le khutšo ya gago a e rete pele
ba ba rena re shale ka morago modimo ya phagamileng ke a rapela gore a gona selo se se ya gore paledisha goba gore stepa ka gare a letšatši le dilo ka moka re di ga fela matsogong a gago gore babae ba wena ya re leadang a re kaetang throughout this day. In Jesus' name we have prayed, amen and amen. 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 Ayeye lenyalo ayeye. Ayeye mahutelele ayeye. Ayeye bakone ayeye. Mikulu bane. All right. Let's a big announcement. Mo dikileng tse tsa ka morawa ke gopala ba family ka mo sa tshitong bo papa, gopala ba family ya papa, ka mo sa tshitong di bo mme, gopala family ya bomma. Mr. DJ, ro gopala kosha ba ntse ba tsama dulo mo. Mr. DJ, ro pala kosa, rimiten tata alfat no, baka bar amoureux. Hallelujah. Nakina Alfred no. Kina rangwani ya bana. Ndadeno. Ke a le thabela ibile ho monate ho nna. Ibile ho monate ho banna bana ba bang kgodishitse. Hallelujah. Amen. Ibile a ke swabi. Ke ba thabetse kudu futa luntsela o thaba. Gore lo mshate bona le bona re a ba thabela re a ba amuela welcomes you guys all of you. Thanks the toilet dijo je dirige le je dis half ciao shala le na gore la tsamaya ke tare na lo ya skuku di wala go shetse ke yo re na yo mo ro buna ga ushula sonta le mamuta ka manta re mmereko wa thompiwa guys mo le fase mo buima ke o sa show me a ona yo wa rata ke a leboa Le connais croisé là. Le
sekolo se go sela we want oh alright. Alright, so kebe re go pala matrimonial service re go pala moruti Makofani ba tle ba re tshele karolo Mr DJ. Matla Jesu Kriste, hallelujah. Betela Jesu matsogo. Batho ba moleji le na le mona na. Betela Jesu matsogo. Okay, because Jesu mo moleji a le morati. Ona no betela mpanyaji ba matsogo. Hallelujah. So. Hallelujah. 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 Ke khopela ba emeji ba malapa mabeji lapa la ga nong le lapa la ga molatuji ba batamele mono lapa la ga molatuji le moemeji wa lapa la ga nong mpatameleng DJ no baleletša koša ba batamele. Okay. Baramulatudi, Barano, get a tumidis. Emanyana, Tubelela Lena. And let's catch Havana di Fatia Water. Kito Magalena, Barano, Uskam Chav, Ubujan Nagar, Kinamuru. Baba Mulatudi, Badirika Mokolobani. Yes, boy. Upala ko ba mo camera? Sorry. Para ba bone. Barapata menana. Ke nna ke tswere go selo se. Go boditse ka ros ka molebelela go le because a ka no ba go tshosedi tshika sa go tshosedi. Wena lebelela nna o mpotse gore o phethile dilo ka moka. Bama ba go nyela ba rena ba phethile dilo ka ofela. That's why mo matlhabile go bona gore re ba tlhagishe re ba fese le sa bona gore go tsofetse na ba ntsama yo re ba go no ba tlhagishe lo ra re go mo gonya rena go tsofaditse a se ke go mana re ra ma mo khala lo na o ile so yo ba le tsaba fela that's why re na today ke ba kwa ka mo ba tle ba tlhatsile gore ngwana rena go ya kwa ga molatudi taba tse ba di bolelang manesho ba bolela nnete a gona ntse ba tshepisitseng gore a le fihla pele ga moruti le seke bana ba laba ba petite Lebo betela Jesu matsogo.
No. Nalo ena ke re a berekisana le gona. And re ka mo go re berekisana ke gopela o tšee ngwana gago o mo fe ba ga molatodi. Tla le ena o tlo mo fe molatodi. I was just like a hokuri, Rabak. Amen. Never horrid. Ada siapa putih agar kamu kalau when is a process. Kayaknya kau lewan kamu mau melihat mau beri. This is a process. Makuti yang mencakar air kayak kalaping balapa bamuja bamupa menara. Ane no, lu enam latuj. Agar lipone lidirle proses ya lena. Dan taba lena kamu lapin lefidi. Everyone agar tailedit. Taba ya bahkan nong, leba kamu latuj, kamu lapin le. Ifedile. Abasa interfere kamu lapin le. Lengwele gabos. Dan taba bona ifele timo today. Jago roto fitla ka kwa ka morwa ware. Msadi ga kwanga bela wa oma na se taba go ifele timo. Ra kwana. Ongwele gabos. Amen. Jago mo konya no dira taba le na ifele timo. Ai sa tswela pele. O bona ke mo tsere wa mo fa ba ka molatudi. Le bona ba sa mo swara ba mo isha ko morweng wa bona. Then everything ya lena e fedile. Jwale ke tlo kgopela gore le no ke tsamaela ka situ le go leletša ba le leletša. Tsamaya. Hallelujah. Ba bolela kae? Hallelujah. Lena le lebelela nna. Abu puti na kwa ka go fedile ke gopela swarang bread ano jule teng fase wena wa tshwanela o swarang bread a go sware le gono bereka wena lena ntebeleleng di tswa mo bakwe fihla mo gare ka lenyalo ya le mo lenyalong a fihlile ga ke a leboga o nthagile because ke rata go ema ene ke re dumedisa then taba rena she Kreste a fihla mo lenyalong o hwetša lenyalo le a kgatlampana. Hallelujah. O hwetša lenyalo le le gare nka re botša mogotsi ga gore gare then a hwetša lenyalo le le gare then gona mo a fihlago gona lenyalo le le gare go fela beine. Hallelujah. And ge beine re fela ba mmotša mantšu a gore ai morena beine e fedile. Hallelujah. Then ge ba mmotša gore beine e fedile mantšu a bolela gore nako a ka e so fihle. Hallelujah.
mara ntho e nkgatlhago ka yona it doesn't matter gore o fihlile lenyalo le le gare goba jwang. Hallelujah. Ge a hlokega wa bereka. Hallelujah. Jwale le kgono nyalo le ga le gare le mathomong letela ndabe matsogo tle nyalo le ga le gare le mathomong then Kriste Jesu o thoma le bona then ka mo gare ga lenyalo le kwe Kriste a thoma go le lona go laetša gore ga go tlo ba le se se felago le ikušiša tabe go khana Kriste Jesu ga fihla o krea lenyalo le le gare. Hallelujah. And ge a fetša go fihla because o le hwetša le le gare go ba le tše di felago mara le lenyalo a le Kriste ga a thome le lona gare. That means ga gona se se tlo felago. Amen. Hallelujah. Weta ke lerato ga le tlo fela, weta ke khutšo ga e tlo fela. Whatever e Kriste a thomileng ka mo lenyalong le o e fetša because o thoma le bona and o fetša le bona. Hallelujah. And lenyalo le hloka Kriste. Hallelujah. Gore le šogofale. Amen. La ikušiša tabe and then le kgono re tlo šogofatša ba babedi ba. Hallelujah. Nkwile molatuši ke re tšhelete a e fele. Okay, le ikušiša tšhelete a e fele go thomme le Jesu, lerato a le fele go thomme le Jesu, khutšo a e fele go thomme le Jesu, prosperity a e fele go thomme le Jesu, wealth ga e fele. A gona se se felago ge le thomile le Kriste Jesu. Le nkwile le bana ba fele. Bathong le bana ba fele e funya ka hate ba tlo ba gona e funya. Ke a leboga le nkwile ga botse a gonang ke nyaka ro a gonang se se fela a gonang ha ona se se fela le nkwile ba betsele matsogo e fedile. Molatuši lebelela mosadi wa gago man, mosadi nko se ka tšhaba monno. Ke tlo bodiša question a very simple one. Sa gago o no re moruti ke a dumela a kere nape molatuši wa dumela gore wo Mapula no go tloga le kgono ke mosadi wa gago wa semolao? Yes. I'm confused too sure. Yes. Okay. Mapula o dumela go ba mosadi wa nape wa semolao? ya ke a dumela. Tabe ke kgolo ka moka batho ba ba dumela go laetša gore ba dira mmereko wa ka sembolo. Jalo mokgotsi ya ka ke re go thomme wene tšatši lela o thoma begolo ne ke se gona. Jalo ke tlo boela morago a kere then o botša mosadi wa gago gore nna ke le mamang ka dira jwang we lehu nna ke gona moo a kere ba ka tla ba re be go bolela moruti. Jalo ke go fa maiko kwe mokgotsi ya ka wa moswarela and then ke mokana wa bolela a kere
then ha o fetša o faela le ena wa bolela akere nna ba sa bolela ke kgopela re ntšela jaaka ditle o swara mosadi wa gago ka letsogo o mmotse taba tšeo wena re boele morago a re sa nyaka tliša re ntše ke jaaka mmotse ish mantšu a boima le hono I think emotions are also high. Ke kgale. It's been a while. Ke kgale re metse tšatšile. So letla ka di emotions le hono. Mara se bohlokwa ke se le go pelong. Se bohlokwa ke se lo se mo pelong yaka. Tšentši ke tša lefase. Ke motho wa go bolela mara le hono go boima. Only if Muruti had prepared me earlier, I would have emailed him my written speech so that I'm palel. Mara ke mo le hono. Ka re ke boletše ke re no Johanna Mapula. 11 years ago, re thomile processing. Ebile le mathata le di challenges tša yona. But 11 years later, we're still here, growing big in all forms. Many might have doubted this, but we kept going. Sometimes we where ideas of walking away, they dominate monagano. Mara, you keep on pushing and pushing until we found ourselves here today. Indeed, Murutu Boleche earlier on is the beginning. The pressure is just going to mount even more. The expectations are going to be high. But what is important is the loyalty that is inside. What is important is the undying love that is inside. Nobody forced us into this. We agreed to be together, and we should agree to continue being together until, I don't know. But I'm here with all our difficulties, challenges, and shortcomings. We are here, both of us. Yeah. Maybe on another day, I'll get an opportunity to, through some TV channel, to express this. Today is just difficult. Today is very difficult. But rest assured, nothing has changed from 10, 11 years ago. Perhaps the only changes that is there is the growth. And the love that continues to drive me every day. Yeah. Wow, wow, wow. Okay, ke chance ya ka go bolela. Okay, Lefseni Napi Molatudi. Ka re botšo boletše very le emetse letšatši le gore le fihle
le fihlile o se bonolo gore re fihle mo mara re fihlile re kgonne ene a se re kgone ka a matla a rena a se re kgone ka bohlale ba rena re kgonne mara re kgontšhitše ke modimo re a lebella ra ipotša gore re fihlile jwang moki habe ke tšwa ka ntlong ke kgopetše koša ya gore you made a way modimo o dirile tsela ya gore re kgone re fihle mo re leng gona today ene ke a dumela gore modimo ke yena a tlo re tsamaišang ka ge re thomile le modimo leeto le re tlo le tsamayang re tlo le tsamaya le modimo ka lerato le re nang le lona nna ke ikemišeditše nape molatodi o aga motse le wena motse wa rena o gole re godiše bana ba rena re thekgane re gole together re tsamaya le modimo ke rata go leboga se segologolo ga ile wa tshepagala wa le phethiša tšatši leki wa setšhabe ba bangwe ba tšhaba ba setšhabe la phethagala letšatši le ke a leboga o kgethile nna gare ga makgarebe a mantšintšintšintši Gauteng le ga Sekhukhune wa re o kgethile Mapula wa o tšwa Moletši Mabekelele ke a leboga ene ke rapela gore re tšwele pele ka ge re šite re thomile re tsamaya le modimo ke a go rata ke tla dula ke go rata go fitlha ka o sa felego ke a leboga Betela tabe matsogo bakgotsi ba ka nako a lena e tšhaile ke kgopea le jule fase ga le sware di-umbrella letšatši le le tšhubennyana for 2 minutes ke a fetša buang ke ao ke bapala hle nqanqa buang nape a ke re o na le mantšu o tlo no bolela ngwanešo re wa o mo rweša nthwaneo back again. Early the 29th of November 2025, ka 25 to 1, ko resha ringe today Mapula. Ka Zulu ba re mshata ke yona ijele, and this will not be a present but a sign of commitment and dedication towards our love. So this should be a sign every day, every minute, every second that there's a home that needs to be built, a home that needs to be nurtured, a home that needs to grow every day. So come on, Joao. I'm saying my loyalty, it is only growing from 10 years ago. My loyalty will just continue. So Kamotsutu, and I'm speaking on behalf of all of them to say no. Official.
Okay. Lepsen Napi, Molatudi, Karinye, ke a ikana go ba mosadi wa gago wa dikgomo, ke a ikana o aga motse le wena, ke a ikana go rata le go hlompha go iša ka go sa felego, e be segopotšo sa lerato la ka le maikemišetšo a ka go wena. Re a leboga. Ke kgopela mesamelo. Ke kgopela mesamelo. E beye na putusha mosadi wa gago a sa thuša ke ola jwale o thuša ke wena. Mbe fase gabotse o tiketlele yena o ska mo goga nne aga baruti, if there are other pastors more kwe ga the congregation, ke kgopela gore le batamele re a go ba šogofatša. Ke nyaka baruti a kere if baruti ba gona, let's bless this family. Let's pray for them. Yes. Father, In the name of our Lord Jesus Christ, moyo halalelang, re a rapela, baba lenyalo ke le moya o mokgethwa, re a le rapele baba re a le šogofatša, moyo halalelang re bolela, baba bogolo ba gago, modimo a ka lentšu la gago, let what the Lord has joined together, let no man separate, moyo halalang, there shall be nothing that shall separate this union, we pray. Baba ya Yelanda, by the strength of the power of their vows and the reliability of the word of God, Baba, this marriage will stand. I decree and I declare that the joy of the Lord, Baba, will be their portion, peace, the unity and harmony in their marriage. In the name of Jesus, be their God. Baba, guard them, watch them. As the Bible says, behold, I send my messenger ahead of you. May you send your angel, Baba, to prepare a place of their marriage. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Holy Ghost. In Jesus' name. Amen. moemediše mosadi kwa gago. Aga best man mesamelo le ka no e tšea, then you can congratulate them. Modimo a le šogofatše, modimo a le šogofatše. O tseba mmereko kore taba tše di a tlaba di best man ke di baruti. Ga o ka tsebe moruti nka tla ka tlabega shem wa o kgone gore o be mokgotsi ya moruti o se moruti a e kgonega kere ke moruti molatodi from today tela ntabe matsogo moruti mpete next year this time re tlo ba re mo odeina go ba moruti ke title ya ga o kgone gore a be mokgotsi ya moruti a se moruti
Re lebo betelang Jesu matsogo. Hallelujah. Betelang MC matsogo le ge ke rapela o ntshwaretse umbrella. Monna o shogofetse. Aga lena ba babedi nakwa lena e fedile hle. Ke gopela ya re tlo bogela batho ba. Ha e kgonege gore o tshware umbrella ka nako tse so. Ha o tshware umbrella ka nako tse so. Ha o tshware umbrella ka nako tse so. O no tshware tse umbrella. A re boele morago nyana re ba fe. Nape. Ke a go dumedisha. Mapula ke le dumedisha. Ka matla ke a felego ke modimo. As an apostle of Jesus Christ, I pronounce you. Nko lebelle mosadi ya gago. I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Best man, bara igona kana mo klisham mo ka re go na le Vaseline nje. What is that? Lena le angkhatla akere thaetsang bana ba modimo akere ke le buditse ka re ke moruti and moruti o na le ke batho ba di order baruti ke batho le di order jalo moruti o dirile ga botse jalo a ba sa bona ga botse gona ka mogola busheletse o ska fitisha. Ke re gona ka mogwaola o ska fitisha. Ke a leboga ba betheleng matsogo. Hallelujah. Go tloga le gono ke Mr. and Mrs. Mlatudi. This is their certificate sa lenyalo. Modimo a le shogofatše. I present this gore le gono ke monna le mosadi ba nyalane and ba sign ne bethelang tabe matsogo man. Hallelujah. Hallelujah. Then DJ nagre chela ka mo o tlo ba se lebele a ska se bona gore se ngwaji le gore DJ
kayak dia kayak robot jare. Bisa lo menyanyi. Sei loro kita akan dia mai. Kita harus rokok pel. Siap.
Kare khale sela uno mele kai Kare khale sela uno mele kai Musadi ya mubutsiso uno mele kai Musadi ya mubutsiso uno mele kai Kare khale sela uno mele kai Kare khale sela uno mele kai Megolo kwana we O ka re basadi ba mo ke balong e tsa bone ba phapela Megolo kwana we O ba ke re moso a phapele Ishe Megolo kwana we Morena di teto dia o swanela Morena di teto Jesu Morena di teto dia o swanela Morena di teto Jesu Morena di teto Morena di poko dia usonela Morena di poko Jesu Ayaye linyamuna let's go Liko panche ke morena Jesu konyana Ya modimo Konyana Ya modimo No ralabuwa Mikolo kwani matso mikolo kwani Ke re meleta Pastor Khosa Mr DJ ke buru thuša re meleta Pastor Khosa ba re bulela mo this session ka thapelo DJ Amen. I won't wait for the DJ. He may play a wrong song. First of all, I want to greet pastors that are here present. We greet you in the name of our wonderful Lord and Savior Jesus Christ. I want to greet the family of the beautiful couple that is here today. These are my beloved friends. They are my friends, but I'm wearing a different cap, so I'm not going to speak as a friend. I want to greet the bridesmaids, the bridegroom, and the entire family, colleagues as well. I'm not here to render a speech. I'm here to render a prayer for opening this session. Can you all bow our heads and close our eyes as we pray? Father, in the name of the Lord Jesus, Father, we thank you for this beautiful occasion, this beautiful union. For you said in your word that a man shall leave his mother and his father and be cleaved to his wife, and the two shall become one. Father, as we open this second session, we call upon your grace, your guidance, and the anointing. May you bless each and every speaker. May you inspire them to speak words of wisdom that will build, not to tear, this union. In Jesus' name, amen. Pastor Khosa. We thank you. Mr. DJ, Utarbeta Kosha, Remeleta Charles, Nong, Batlabar Amoel. Otababon, Rebecca Kosha, Remeleta Charles Nong, Batlabar Amoel.
parents. Yeah. All right. Go tswa beleng ka moka ke yana Transnowo a ebe mo pela lena batho ba eso o thabile le lena le thabile ka lerato se ka ba le ntwe le tshwenyang mo pelong ma motlhaleng la ebe le gore bo go bušaile e phumole o be botse o ba rotlile lapelanong gomme ka mokgwa le bona bana ba ka bona ka mokgwa ba le ba bonang ke bone aeroplane e be fofa e be tshwanetseng ke be nako nngwe mare ba tsa ba fofa ka yone sekgala ba ba no ba eme fela o le amogela ka mo lapelano le amogetswe ka moka lena baenyi ba kgole le kgauswi khuto tše nne tša lefase ka ba e le gore Gauteng province o tlile mo gore fa le Freestata o le go mo re le amogetse ka moka ke yone ntebe ke emetse ya o le amogela ka lerato mo le tsebeng fela gore o le fa re na le dintho tša botshole maro di gona ua mo ratang gona tse dingwe šetšile mona tša bathomo tse dingwe di kwa e le dimpša tsona nka se bolele maakane le nna le bona o la mpša ka a o la mpša o loma le go fofa ka mokgwa le ratang ka gona go tswabelena ke fetša ke jalo le amotle ka moka le baka dikhoneng ka moka thobela Are Mr. DJ, bare a kere ba re le lo fofa re ka fofa a ba re bontšhe gore ba ta fofa ba le lo fofa re ta fofa ayayayayayaya Mr. DJ ra leboa ka nnete ba re amogetše ba fofa ka nnete iwalo the Mr. DJ te be re gopela o re fekoša re emeletša Pastor Meti ba to re fa a word of God. Mr. DJ re gopela koša ke be re emelela kao fela ge moruta e tla ka mo pele ke tla gopela gore ba re ka kgona a re emeleleng kao fela re tlo re kwe dijo tša semoya Okay, yeah. Mara hiyo bishop aikeke hiyo aiona again. Aikeke. Awa. Imparanyana. Sokomele. Mara kamera ikasikono lokubona lapha. Laula,
Dumelang ka moka ga lena ka tente. Ke le dumediša bohle ka leina la morena wa rena Jesu Kriste. Haleluya. Amen. Ke dumediša ba lapa ka moka ba ganong ba re leng ka gare ga lešaša la bona thapameng ya letšatši la lekgono tamiša ba ga molatodi ba dirileng gore re tle re kgobokane le bona moo bakgotsi ba banyadi ka moka ga bona bakhapi ba bona ba ba botse masogana a ditswa tsa lekgarebe tša ditsoro ke a le lotšha ka leina la Jesu. Batho ka moka ba leng gona ba ka bego ba šoma le monyadi le monyadiwa ke a le lotšha ka leina la Jesu. Baruti moruti Makofane yo re adimilego tulo yekhe mo ke leng gona ke a go lotšha ka leina la Jesu. Moruti Mokgotho mamoruti baruti bohle ka moka ga bona, you are recognized, protocol observed. Ba ba mabu ba leng gona ba kgabo a moloto ke a le tamiša ka leina la Jesu. Baetapele ba mo ke mabokelela ke a le tamiša ka moka ga lena nka sa lebale ka lefetša le ba ba tšhepišitšego ka mo ntlong e ke go botse la bona eng ke le go tiele matsogo banna le dinepe tše dingwe šidile di eme mo le a di bona a le sokološa mahlale ke tše di botse e no le o bethela tšona le ga sa tsebe batho ba gona. Haleluya. Ke re kotse tlo re halala a be ke tše di botse nepe tšela bjale nna ke eme mo moswara mosepediši wa modiri o re moneti a se nna moneti batho ba balang ko pronounce ke re ke ba botša ke re kgale maburu ba a ke re makgowa batho ba bašo ba balla go pronounce ditšhaga ba ke ba botša ke re lena ka re le tlwaetše go fela le metša mantšu le re mfethi ke mo letlogo ka sekola lebala ka gona ke moka ba bang ke re nie ye ke ni menam I guess yen van buitekant af ke moka ke ba botše ke re ke mfethi gore a sekale ba kere ke tšwa from USA. Haleluya. Ke mphethi motho mphethi
Mphethi ke na le mofumagadi ke nyetše ke na le bana jale ke invited go tlo no ba mantšu a semakae le ba ba botse ka moka la tseba le dirile ke ba babedi ba le botsefaditše e ba tiele matsogo le ba bona bane monyadi wa o boletše ka maabane gore le ka se tla ntseba ka moswane ene ka nnete nnete re hweditše a gakantšha tšatši le lengwe mosadi ya ka lena o ile a ba so ka gakanega ka feta mo ka dula kua ke re kotsa se yena a ke ebile ba ntshega ka kudista ke dilo tše ba tlolatletšago mo matlhong di a gakantšha molatodi o hlokomele thomatše le wena halleluja modimo a khutša go šogofatše ka gore bo o sena mantšu a go ka bolela o gakanegile no o sere ke joy so re be re bina kopelo e very simple ke be ke re kotsi le tlo bina a be re ka sa go bina ra bina tše dingwe ra re ra di kgetha a re ka be re kwešiša ra tseba gore letšatši le go na le mongwe wa lona a dirileng gore le phethagale a gone mongwe mokgwa a ka emišago letsogo a re ke dirile gore le atlege ka ntle le yena motho ao bjale a ba re tšohle di laola ke yena re ka ema gane jwale ge go ya ka protocol batho ba go tlhompha ge ba ka re ntona ya molotoše ya tsena mo ke mabung a re tlo emelela ka moka kere e a re ka sa emelele ko gore a o tsebe le segageno o gakanegile and then le bao e leng gore a se bageno ba ka emelela one o ka makaditše protocol always is very much important go no hlompha halleluja no hlompha la ka tla e le motho o mokopana nkare ke ngwana ba re botša ba re ba mo rwešitše diala re a emelela ra mo hlompha go laetša recognition ya gore re a obamela ra ke nyaka opela kopelo mara ke be ke nyaka gore re bone gore na a ke re ke bona ba tsena mo ba bina so ba ba nkgopotše kgale le nna ke be ke bina ke le so se ke la makala mosadi ya ka šo ona mo wa tswa re ke bina jwale e ke re kotse ke tloko ka moka re opela ebile re overpower dilo tšela rena modimo re fele tša go feta tšela di a lapa a rena mantšu a lape le no opela ga trele re o laola yena le tumiše modimo ka baka la go bona Mmapula le Lipson ba le mo ba tšhepile ene modimo a dirile gore lentšu a tšile le atlege and then ba fetše ba ngwale puku ya bona ba tšwele pele ka chapter ya bophelo la re opela once ra no bina ra bona gore rona ra nyakasa a ke ile o diega nna a no nyakasa fela a no re go laola yena a ke tseye mongwe a laola gore ke mang a gona kere halleluja ka lefase le senyega re lela yena ge dilo di pherekane re lela yena a o lela batho o tlo tshwanela gore o ye court o e prove gore no are you right a ke re ya kwane mara ela ge re go dirile yena a gone a ka gore iša toronkong jwaleng ke lena le opela ke mang wa kgona go opela banana opela re bine re mo go laola yena gohle o laola yena gohle o laola yena kgoši ya di a kgoši gohle o laola yena gohle go laola yena kgoši ya gohle mo go laola gohle go laola yena gohle go laola yena kgoši ya rona gohle go laola gohle go laola yena gohle go laola yena kgoši ya rona ba re lenyalo le
le thomile eteni mola Adama kopana le Eva nyalole aropele mola Adama bana Eva nyalole le thomile eteni mola Adama abana le Eva. Hallelujah. Alenya ko opela ke rena le a khone ke a tseba. And modimo le tlo sona go le mone a re pele re le njula modimo re khopa le moruti masini a re rapelele a rapelele a re tswaleleng matlho re rapele Xikwembu xa hina hi vito ra matimba hinkwawo ra Kreste Jesu a ku khensa se i nkarhi wa rito ra wena vulavula na yena papa hi vito ra matimba hinkwawo ra Yesu Kreste hi pfumelela moya ku kwetsima ku va a vulavula na mbilu yin'wana na yin'wanyana hi vito ra matimba hinkwawo ra Yesu Kreste a ku khensa Xikwembu amen. Hallelujah. Bana beshu leine la morena Jesu Kriste dumelang modimo a le dire ka go loka dumelang amen amen re lenyalong re a keteka lenyalong re a keteka wedding re a celebrate akere hallelujah re mo lenyalong leo e leng gore le thomile ke modimo mathomong modimo wa go kgona dilo ka moka ga tsona modimo wa go se palelwe ke selo bebele e re o hlodile dilo ka moka a re go di hlola di le gona wa sekogano ba ka mokgowe a o bala mo go Genesis chapter 1 verse 26 la itseba ka moka e mongwe o šetša a recite e re modimo a re direng motho ka go e swantšha ka rena a swane le rena a be le maatla a laole diphoofolo ka moka a be a bušile lefase ke ka baka le o bona go motho a le se a leng sona go fetišiša a re a le hlokomele mare lena le hlokomele lefase lena le nna ka gore nako nngwe mehlare e fetša ke rena dilo ka moka ga tšona di poluta ke rena re nyaka gore re dišwe mara modimo re hlodile ka maikemišetšo a gore tshepa nkono e tebelela o mpotse gore nna modimo ntshepile a o kry-a wena o ne gore modimo ntshepile nna a re se o sa tsogana o tswa go yena mare o tshepile take that responsibility today or no God trust me. God trusted me from the beginning. Before I was formed in my mother's womb, he saw me. While I was still a liquid. The Bible says so. Are dire motho. Ka o tshwantsha ka re. Are o modira. Chapter 2 verse 15 verse 18 ere a 18 re ga go botse ge motho ele monna ere ke mo dira le he the woman skla question so go se ke sona he the woman amudira hallelujah is he from your ribs. They taken a he rib and made a she. Hallelujah. Ke se modimo a ileng a se dira gore a kgatlhege bebele re ana phea a gona ntho e modimo a ileng a e senka o lebelela le basadi ba ka moka ke ba ba botse a ke le ke nne ke bolela se moya modimo nkutulelang sona ka gore God did pay much more attention to every woman here on earth.
if go na le ntho e modimo a ileng a dira gore a seke a ba re o dira phoso ke ga be a dira mosadi he o ya sepetlele o lwala ba nyaka go dira karo being operation go na le different sections go na le ba go lebelela dinalete go na le ba go bala manenyane lerkeng cotton go na le ba go bala mashela go na le ba go bala kore tsone dinyane tse digare tša tše di leng gona ka moka ga tsone e mongwe le mongwe o ba badile ge ba fetša operation gore ba e dirile 100% 100 a bala dilo tše go di sa le gona ge nngwe ya tsona e ka shorta ba go bula gape because that is a damage a e ka ba gona. That's how, my dear brothers and sisters in the Lord, my mom and my father, God made a woman. I was so beautiful. That he never left anything undone. And he never hesitated. That one will be suitable. But a beauty ugly inside. A beauty ugly inside. But beautiful outside is compared. It's like comparing with a cemetery. Bobotsi jwa ka ntle go feta bobotsi jwa ka gare botsi jwa ka ntle bo eleng gore bo feta bobotsi jwa ka gare go ba botsi jwa ka gare ga bo bodile mara jwa ka ntle bo bontšha bophadima a bo no tshwana le mabitla. Hallelujah. Dale mosadi ke mpho ya botse ya modimo a e dirileng a e kweshisha a e tseba a dira gore e tlebe o e tlišang bophelo. Bible e re modimo o tlhodile Adama carries death, a body of death. A kry-a kwana Adama o rwele mmele wa go hwa mara woman o rwele mmele wa bophelo o rwele bophelo mosadi pela tabe matsogo mosadi o rwele bophelo. If ladies you do not know, say every day wherever you go, what I am proud God blessed me, I'm carrying life, not death. I'm proud God trusted me, I'm having life, I bring life where death is. When I come, life becomes shine. Hallelujah. Ke se modimo a se dirileng modimo a khutshwa belelena ore a tlisha Adam morutimo go fano ba e demonstrate botsemo ba re a tlisha Adam go Eva ya mo tlisha go Eva ya se ke ba modimo a re o ke Eva la kwana ya re Adam self are this is Eve ka olela Adam modimo o mo dirile re wena you are the red earth o mo lefaseng mara I'm bringing a friend to you. Hey friend as no fihla bebele re atamara this is life. If I go life mabuli. In other words, life is there. There was no life. I'm not joking, I'm not doing anything. There was no life. And you came in the family as a light. And people should see it because you are carrying light. There was only the body that carried death. But you came to dilute and make things happen. A blessing in that family. So God has never made a mistake when creating a woman. That is very much important. May God bless you. May lenyalo le na le di pillars tša lona. Pillar number 1 is love. If there is no love, there can be any money, education, whatever, but without love, that family will never stay. That family will never withhold the storms of this world.
That family will never be sustainable. But if there is love, even if ona le tlala, le gona le dilo tše e leng gore di a hloka, it will go. It tlo ba lerato la go sepela. Wa sepela ba bona ba ntše ba swarana. A re ga ilala ba na le selo, ba hloka ba re ba hloka le nta. Mara ba sepela lenyalo la bona. Ba re happy because of love. And then o mo propose ka baka la lerato. Unless ba o recommendetse gore no o bohlale o rutegile wa nyala thuti, you are going to make a mistake. A ke re gana jale na ke gola la ge ke phološitše gana mo Polokwane mo sekolong sa Madikoti ka 1975 ke be ke tsena Madikoti Technical College mo ga Moloto pleke ke a itse ba re be re ra gona le ba phološi go pele ga rena. And then if I get ropa gona moki. Hallelujah. Hey, modimo a ke a dira phoso. Modimo a ke a dira phoso. Modimo a ke a dira phoso. Lenyalo ke ntho e botse ye modimo a beilego. Lerato is the pillar number 1. Le gore o mo kweshisha a kere lenyalo gore o mo kweshisha. This is a transition. Mo morutima Kofano boletse mantšu a mang I like those ways. Ore go ntate nong, go ntate Mlatudi e le go uncle Noko wa emetse ba ga Mlatudi go malomago o bo go le yena jwale e be le Mlatudi today. Ore le gono a le sa tsena mokhi o shala ba babedi bakwe ke lerato. Mara go ra gore Mapula le Lipson but your transition. South Africans will understand in the early 1996, Harrison Otsena into new democracy. There was a transition of the old, getting into the new things, seeing the new experience we have never experienced or never seen. We heard only from books and from referring from other people. But in essence, we have never seen it. But at that 1996, there was a transition government trying to amalgamate, trying to understand our dear brothers, whom we have never lived with them, to become one South Africans. So in marriage, there is a transition. But if you get in the marriage with love, you are going to be transit correctly. God, there's no one who is corrupt. And they're willing to cooperate. And they're willing to give each other attention. Hallelujah. And I'm saying, it was very rare for a Christian marriage. Divorce. And people maybe get into it knowing and then see the challenges but putting Christ in first. Our Psalm 127. Here, unless the Lord God build a house, unless the Lord God build a house, the builders thereof, it's a waste. It's a waste. It can be beautiful. It can look otherwise, but it will never stand. It will never stand. It will never stand. So I want to say to you, because I love Fecha, if you want to remain strong in whatever you do, receive Christ as your personal savior. Not education. Hallelujah. Not riches. Go technical re lwana banna ba bang e mongwe ke dentist gona jwale mo mahulereng e mongwe ke ra kgwebo kwa Bushbuck Ridge ba re le nyaka go ba re mana re se ka seno tsena sekolo fela la ila rena nna ke nyaka go ba le profession fela a ke nyaka go hlakile nna ka re le nna ke nyaka go tsena sekolo mara ke be le business a ke re wa kgetela go re wa kgetha. Hallelujah.
So life is about choosing. Life is about choose. If you choose, or also kwa phela gabotse, o ka sa phela gabotse. Your ways can make you, at the same time, your ways can destroy you. Manchu a gago a ka go aga, a go dira monna wa re mosadi, a go dira kgarebe wa re lesogana, go dira mogala yo re mogekolo, mara manchu a gago a ka go bolaya, a go destroya. Hallelujah. Ke bolela ka gore lerato la mmakgonthegele le gona re berekela go transition re ya go yona. Like sa tšonyala mosadi aka ke be ke fela ke mo omanya ke sa tukwešišitse gore go dira gaeng ke re o dira ka bomo ka gore nna ke nyaka kwa ke yang gona gore re sepele ha o tlo ba a rotiša megogo mara ge ke leswa ke bolawa ke pele gore mane a tshwanela go lla la go šiša a tshwanela go lla. It was a transition. I did not understand it, but I'm saying to each and everybody here, not to them alone, marriage is all about transform from different background and then get into the new beginning. And then if you are not comfortable in doing that, that is not marriage. Marriage is about love. Marriage is about love. Mladud, Masadi is a flower. She's beautiful today. Beauty does fade and expire, but it needs love. It will continue. Beauty fades and expires, but it needs you to nourish it, and it will go. I'm teaching them also. We are at your wedding. Bose wa shushurega. Makhakulo mngwe ilo rera. Ati tlemile abila sepela so. Ailo rera. Ka kwa fihla rera wa swere dinepe tše pedi. A swere dinepe tše pedi. Araba so ba kitimela re. Ke mango. Ba nagana ba lebela kwa. Har ke mango ba nagana ba lebela kwa. Ba sa re ke ena ene mokhekule. Sinepe sa wa sa le Musa. She was very, 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 very beautiful. Beauty expires, but needs love to sustain it. It needs love. It needs love. You need to understand that. And you submit, you honor it, you respect it, and you grow. Through all odds, you can never make a mistake. Through all odds. Through all odds. Charm. A fela go tla reality na go nngwe. Ge reality fihlile, re bona manyalo a ema. Re bona strength sa ona se ema. Re bona expand like a flower. Like a flower. Ka mosane ya pona e. A sa e rata o ke maudu la tlela kwa. The human being also is the same. You may see my beauty today. Le nna ke sa le sogana ke le motsana man. Malejwana mo a sa tswa mo ke le motsana. A re go nyane ke shoshoba. Hallelujah. Lenyalo le nyaka lerato. Nyako ema mo ke a fetša. Lenyalo le nyaka lerato. And baby la ga bolela go ba kuriante le re ga le shosholetšege. Ga le huduya ga le šetše le fihlile. Ba tlo re o go loile o tswa le tsona moletše. A le šetše le fihlile ba tlo re o itse go fihla mo go ješitše go sepeletše. A o sepelela go tsene lerato. Go tsene lerato. Rata le tsene le a dula la iketla la enya dikenywa. And then lenyalong gore go na le lerato. Le tla le go godiša bana ga botse. Hallelujah. A ke amogela to fatherland re ke tšofao. A ke nyaka go tšela motho o di points.
lenyalo a le na le lerato le tša le go nakekela abantwana bakho lapha ekhaya bona ukuthi bakhululekile sonke isikhathi khulumisana nabo kahle haleluya bakhuluma kahle now uhleka hey our marriage is beautiful. God has done it. Hallelujah. In the book of Song of Songs, chapter 1, verse 2. Ore, unkisi gape wena lerato laka. Hallelujah. Kore se continuous thing. It's a continuous thing. At was paro wa boga. A kere babedi, ke bolela ka babedi. Anka bolela ka mazulu a tla ba ntiwa nkisha khot. Babedi ba tlo re no. Ke mathomo ka ena a nyala. Ke mathomo ka ena a bona rata mosadi ya gago. Modimo a khutshwa a belelena le bolokeng. Let's bow our head. Ntate modimo re go lebogile go bona modimo a star. Le ka gare ga lenyalo le go gona. Kristo wa Nazareta re a go leboga modimo a rena mo mokgetwa tša karolo boletse go le jwale go le nene re thabela go bana gona dinako ka moka ga tšona a le ntšu la gago le tšwele o la mohola ya le kweleng a ileng a rata go le thetša ka leina la Jesu Kriste ke a rapela gore modimo ka le dule le jwale ga le fetoge le na le maatla le bogale go feta tšhošama ga le mabedi tate o ešwile a hlaba la phuleletša la aroganya moko le marapo ke ka baka le Almighty God. You are so special to us. Let each and everyone embrace you for the coming wedding, the greatest wedding when Christ comes back to come and take his church. May the Holy Spirit reveal to us that lenyalo is a mythical union. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ya leboga bana beshu ya leboga. Araba papa telendi atla ba dula fase. Mr. DJ o tarafa kosha ka a word of encouragement by Pastor Masingi. Mr. DJ. Hallelujah. Hallelujah. Ke dumedisa family ya no le family ya Malatuti ka dibilo tsa molona Jesu. Amen. Ke dumedisa le baruti kaofela bo moruti Phethe, moruti Makhofane, moruti Khoza le baruti kaofela ka lebitso la morena Jesu. Amen. Ke dumedisa Lipsen le Mapula ka lebitso la Jesu. Hallelujah. Thank you so much for inviting us. Hallelujah.
So we thank God. Hallelujah. So Lina akiatla ke le one ke nna Apostle Hudson Masingi ke tle le mosadi wa ka ke ola ka kwa ka lebitso la Morena Jesu. Hallelujah. So re tshwere kereke ko Ivory Park. So we have been knowing Lipson and Mapola for a long time. Hallelujah. To me, they are my son and my daughter. Hallelujah, in the Lord. Amen. So, that's why hallelujah. So, we thank God. We thank God. Let me also greet the leadership. Hallelujah. Yeah, Abakarba Bulam Moruti Pete was saying that when the chief comes in, you have to stand up. So to show honor, hallelujah. So thank you so much for welcoming us in this place. In Jesus' mighty name, amen. Sorry. Please help me. Baba decoration. Okay, so le wa modimo. Moruti Pete ba bolela ka pillar number 1 ya marriage. He was talking about pillar number 1 of marriage. Hallelujah. So now I'm going to talk about pillar number 2 of marriage. Hallelujah. Hallelujah. I know it won't be easy sometimes to hear what I'm saying now. But when you sit down after some few days and check the videos, you will be able to understand what we have said today. Hallelujah. Let us open our Bibles in the book of John chapter 18. John chapter 18 verse number 37 and 38. It says, verse number 37, "You are a king. You are a king then," said Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me." Verse number 38. "What is truth?" retorted Pilate. With this, he went out again to the Jews gathered there and said, "I find no basis for a charge against him." Let us pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you for the reading of your word. Teach us in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. So, hallelujah. So, make sure that you also listen to me. I was listening to everyone who was talking. Amen. So, we thank God. We thank God in Jesus' mighty name. So, Moribadi Lenghona is about when Jesus was about to be crucified. Hallelujah. Now, the Bible says they took him to Pilate. Hallelujah. Now, Pilate asked him, "Who are you? Are you the king of the Jews?" Jesus said, "As you are saying, I was born to this earth to testify to the truth." Hallelujah. Now he says, "I was born to testify for the truth. And whosoever is on the side of the truth listens to me." Hallelujah. So, pillar number 2 is the truth. Amen. Pillar number 2 is the truth. Now, we are having a problem in South Africa of gender-based violence. People love each other, but the problem is that they don't have the truth in their marriages. But hallelujah. And once you don't have the truth, you are destroying your own relationship, your own marriage with your own hands. Jesus says, "I was born to testify for the truth. And whosoever listens to the truth, whosoever is on the side of the truth, listens to me." Hallelujah. So get my attitude. Liverpool. Lipson Liverpool. Sarang need. Need will help you to grow bigger and better in your life. Hallelujah. Now Pilate asked a question. When Jesus says, "I was born to testify for the truth," Pilate asked a question. He was an old man. He says, "What is truth?" Amen.
Pilato be o le motho wa moholo mara a tsebe nnete a Jesu a re nna ke tle o ema ke tla o paka ka nnete. Pilato re kgante a botsebotse nnete ke eng. Amen. Hallelujah. Let me tell you this, that truth is so important. Jesus said unto him, God is the truth. Many people knows God as love. Many people knows God as wisdom. But God is also the truth. Hallelujah. So Jesus was testifying for the truth. Amen. Remember in the book of Exodus, chapter number 20 and Deuteronomy chapter number 5, God said to Moses, tell the people not to give false testimony. That is lying. So every time when you lie in your marriage, you are destroying your own marriage. Hallelujah. Hallelujah. South Africa is suffering because of gender-based violence. So let us hold on to the truth. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do we have men here? Yes. My daughter, stop lying. If you are married, stop lying to your wife. Stop lying to your wife. Stop lying to your wife. Why should you say to me, why should you say to your wife, I love you, but at the same time, you are always lying? You see, when you solve problem based on a lie, you will never have the answer. Hallelujah. When you solve any problem based on a lie, you will never have an answer. You won't. So I'm saying unto you, pillar number 2. Okay, pillar number 1 is love. Pillar number 2 is the truth. So what you about tshwenya ka maka man. Maka. Lishano ka sepere sa molechi. Lishano. Ai man lishano ali a luka. Pala batho ba bangwe ba tronka ngwana jalo ka taba ya lishano mane. Ba bangwe ba shwile ka taba ya lishano mane. Ai lishano ali a luka. Hallelujah. Hallelujah. Now, in the book of John, chapter number 14, verse number 15, Jesus says, if you love me, keep my command. And I will ask the Father to give you another helper, who is the Holy Spirit. So when you love someone, you need to obey that person. Hallelujah. Manadud, as you said you love Mapul, you need to give an ear. Mapula, as you said you love Blipson, you need to give him an ear. Hallelujah. Hallelujah. You can't say you love someone but you don't want to listen to that person. What kind of love is that one? Because marriage is based on a communication. So once you are no longer communicating, once you are no longer talking to each other, there's a serious problem. Hallelujah. Hallelujah. So pillar number 1 is love. Number 2, the truth. Jesus said, you will know the truth will set you free. After this side, when also whichever after this side, when always you are diving. Amen. Erimaki. Tluwela lishano man. Mara wile wa bona motho mo botse. A bolela maka mara. Motho mo botse o bona this man is so handsome. But kamaka. Gore le a tlola mafura man a ya sa motshwara ka taba ya maka man. Wa zama perfume mara le yona perfume a isa dumela ka taba ya lishano. Hallelujah. Pillar number 2, the truth. The truth. Amen. The truth. The truth. The truth. Jesus says, I'm the way and the truth and the life. Amen. Hallelujah. He says, whosoever comes to the Father, he must come through me. He must come through the truth. Hallelujah. And the Batobanjima Bisma Palapina Enwe. Yes, Tonga Bari Hinkweru Hinavela Tilo. Hinkweru Hinavela Tilo. Hinkweru Kahina Hinavela Tilo. Hinkweru Hinkweru Kahina Hinkweru
Hallelujah. Hallelujah. Kaufela haruna. Mutu yana ka bona wa tsere mari, you know what? Even myself, I want to be in heaven one day. Hallelujah. So, but for you to be there, you must have the truth, my brother. You must have the truth, my sister. Hallelujah. Bungolo ari tshwareng neti man. Bana banyane ari tshwareng neti. Let me tell you this. Young people, you can't be beautiful more than your parents. Once you have that word and say, Mina, I'm more beautiful than my mother, you are lying to yourself. You are gone. You are gone. You have lied to yourself. You can't be beautiful more than your parents. And once you say that, which means you are no longer obeying your parents. Even when they tell you the truth, you can't obey them because now when you said you are beautiful more than your mother. And that one is impossible. Amen. Amen. Hallelujah. Tell my neighbor, you can't be beautiful more than your parents. You can be educated, but not being beautiful more than your parents. That one, I did. Hallelujah. So I'm saying unto you, hold on to the truth, young people. But Shabaruna, nowadays we are burying a lot of young people because they don't want the truth. They don't want the truth. It's a painful thing. Hallelujah. So we thank God. Let me finish. I'm saying unto Lipson and Mapula. I thought maybe she was the Chinese when I hear this time. No. Hong Kong, no. Three times. Amen. These are very, very black nongs. Amen. Hallelujah. I thought this one they're Chinese. But anyway, we thank God. Amen. Now, Lipson and Mapula, be willing to answer all the questions in your marriage. When you ask a question about your marriage, please answer. Don't be angry. Number 2, it is very much important to say sorry when you are wrong. You see, the only way to be right when you are wrong is when you say yes, I'm wrong. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But when you deny when you are wrong, you will never be right. The only way to be right when you are wrong is when you say yes, I'm wrong. So, and then you say sorry. You are able to build each other and move forward. Number 3, there is a time where you have to say, please, my husband. Please, my husband. Please, my wife. Hallelujah. And you have sometimes to say, please, my wife. Please, my husband. You can't be always boasting. Amen. You have to say, please, my wife. Please, my husband. Hallelujah. That's how we grow in marriage. That's how we do marriage. Number 4, live by the truth, which is the word of God. Live by the truth, which is the word of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Say, my neighbor, live by the truth, which is the word of God. Hallelujah. But what's all need more phoning jabo now? Hallelujah. But they don't want to live about the truth. So I'm saying unto you, live by the truth. God will see you through. So thank you so much. We love you. Hallelujah. Hallelujah. Before I sit down, can I say? Okay. Hallelujah. Yeah, so kilekar egefecha. Uska war muruti ya gafecha ka usana sarera, don't worry. Amen. Muruti ke batho ba di protocol o boletse muruti makofane. Hallelujah. So nna ke nyaka batho ba ba nyakang connected to this marriage. Nyaka batho ba nyakang connected to this marriage, to this beautiful couple. Nyaka ba bless ka chalete. Amen. Hallelujah. But these things, you just connect. Sometimes there is no one who's praying for you to be married or to marry at home. When you find people like this, you just put money down and say, my God, Amen. Hallelujah.
So go hopela hore kaofela re teng re bieng tšhelete mo fase re ore ba tle hore after this ba tle ba reke cold drink. Amen. A ke nna ke tšea o monneelo. Hallelujah. You see, money will make you better, man. Money will take you far. Hallelujah. So when you give, it shall be given unto you. Please come, let us give. Come, let us give. I don't need it, man. The same number. Oh, the same number. The same number. What about transfer? But what about children? Uskali bela fast malatun. Ipelen risimu, bana barisimu ban. DJ, chorus yes cross the kamu. Please come and give. Hey, my brother. Come and give, come and give. My wife was supposed to be the second one to give. Where is she? Take it higher, take it higher, take it higher. Come and give, come and give, come and give. Come and connect with your money, please. Come and connect with your money. Come and connect with your money. God bless you as you are coming to give. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you as you are coming to give. Bona, I'm not taking the gifts, I'm taking money. I mean, I'm dealing with money. Okay, thank you, DJ. Okay, I'm about to pray. I'm about to pray. Please don't be left behind. I'm about to pray. Me, I'm a pastor by profession. I know what I'm doing. I'm about to pray. I'm about to pray. Please come and give. Come and put something, anything. Come and put it down. Because God wants to perform a wonder. Please come and give. I'm about to pray. Come and connect. Come and connect. You see, don't be afraid of money. Money will make you better. Money will connect you with something that you have been looking for many years. Okay, let me pray. Let me pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you. My God and my Father, your people have put this man here on the floor. Some of God are looking for marriage. Father God, bless them. Some of God are sick. I'm praying for healing upon their lives. As they are connecting to this marriage, Father God, have mercy upon them. See them through. Give them their heart's desires. In the mighty name of Jesus. Some are being troubled by evil spirits. Father God, I break that power that is always tormenting them. In the mighty name of Jesus. I release your favor, oh God, to each and every hand that I've given today. In Jesus' mighty name. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. My God and my Father, I'm also praying for Lipson and Mapula. Father God, see them through. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Please, fambi akateka winga nyikela vitara Yesu. Amen. Nubala nga nyikela mali. Fambi andai ni? Fambi anyakati akateka shikyo mshiku katekisi. So let's go adima batu ne. Ra leboa ka košetle be re meletša Rakgadi Mavis Ramokolo Rakgadi Mavis e batametše Mr. DJ re letšetše košong ba re ba kgopela Gideon
Shut it. Hallelujah! Hallelujah! Ke lo tšhaba na bešo ba babotse lebitso la Morena Jesu. Ke lo tšhaba batho ka moka ba batlileng ka ra lapa la nong ka lebitso le le maatla la Morena Jesu. Hallelujah! Wa eme mo ba šetše ba boletše ba re ke Rakgadi Mavis, ke na le Rakgadi Mpho. Amen. O mongwe ka Rakgadi Pina, ke be ke rile le ena tle mo ke bo Rakgadi. Amen. Ngwanešo Mapula o mo botse le molekani wa hae le ba ba botse bana bešo. Nna ke le Rakgadi ka mo ke ka botimotaka ka mo. Amen. Mapula ngwanešo o sa ya lapeng la gago, ke re o ska sepela o le tee, o sepele le Morena Jesu. Amen. Wa bona ge o ka yo tšea Kriste wa sepela le yena, o ilo le aga lapa la gago. Amen. Lentšu la Modimo le re mo Diema 14, mosadi wa bohlale o ikagela ngwako, mara lešilo le a ithubela. Amen. Wa bona mosadi wa lešilo yo thuba lapa la gage, wa kumana a tladitše bakgotsi ka re a lapa, ge a na le challenge a iša bakgotsing. Bona o ithubela lapa ngwanešo, ge o na le challenge botša Jesu. Kwatama ngwanešo o rapele, ke re o sepele le Morena Jesu. Ngwako sa agwang ke Morena, baagi bona ba itapiša ka lefela. Psalm 127. So ngwanešo ke re sepela le Morena, o age lapa la gago le Morena, o sware ba bogadi ba gago gabotse, o sware molekani wa gago gabotse, o mo tlhokomele, o nyetše o ratile, o mo tlhokomele ngwanešo. Ntho e kgolo ke re o rapele. Wa bona ka re a lenyalo go bose, ba ba re lenyalo a le bose ba o botša maaka. Lenyalo le bose ngwana buti, wena o itirela bose ka re a lenyalo la gago. Amen. Wa bona ga o ka yo tshwara Kriste Jesu, o tlo bona gore lenyalo le monate. Rena re dikuku di monate, lenyalo le boima. No, lenyalo le monate. Hallelujah. A ke na mantši ngwanešo, ke le Rakgadi ke re o sepele le Morena. Yeo yona ke re o sepele le Morena, o ska sepela o le tee, o tlo le aga lapa la gago, o mo sware botse molekane ya o mo tlhokomele. A ya mošomong o mo lebelele gore o apere gabotse na, o ska yo mo lesa wa ikhurumetša ena tšwa ka gore boeta ba mmea dikgola gabotse, wena o robetše. Boeta ba mmea dikunupi gabotse, wena o robetše. Mo lebelele mo check gore o right na, a ona mosadinyana wa ka mo kunupetšang kunupi na, a re o tšhekamišitše. Mo tlhokomele ngwanešo le ba bogadi ba hao. Amen. Ke a leboga MC. A re ba phaphatheleng matsoho, a re ba phaphatheleng matsoho. Tle be re emeletša malome malome Dan Mokgonyana le bona tle ba etla Mr DJ, re bethe ka koša moe. Malome Dan Mokgonyana le bona ba ipatametše.
Are limited nako. Thobela. Khotso. Sa mathomo e re ke lebohe Modimo yo a ntumeletseng hore le nna ke tlo fihla ka haro tente ye ya lethabo. Ke eme mo ke le malome a banyadiwa ba. Ka letšatši le ke tlo thaba le bona ka haro lenyalo le ba leng ka haro lona le. Ke ema ke le dumediša setšhaba kaofela seo se tlileng ka haro lethabo la tente ye. Ke ema ke leboga baruti ka moka bao ba ne ba eme mo ba tiišeletša lenyalo le la batho ba babedi ba. Ke ema ke sa lebale ba ka difokeng e leng bona ba moloto ke re phya matso. Ka re nka se dire jwalo ke tlabe mohlomongwe ke fošitše ka o se ba dumediše. Ke ema ke tletše lethabo le ka haro mantswe ao ke a kweleng o tloa mesong ya letšatši ha ne ntše ba ba nyadiša mole. Ke itshwaretše mantswe mo bukeng ye kgolo mo moruti a na tlhalosa ka mantswe mo bukeng ya Johanne. Ha tlhalosa mantswe a re mokete o ne o le teng lefatsheng la Kana wa Galileya. Ha mokete o le mo bathong ntse ba bina Jesu o be a sa ka fitlha ka hare mokete oo. Ha ba ntse ba bina ka letsatsi la boraro Jesu a tsena a memilwe ha mmoho le barutiwa ba hae ba fitlha ka hare mokete. Ha fitlha ka hare mokete mmao Jesu a molata a re veine e fedile. Ya ba Jesu o bolela mantswe hodima motswadi wa hae a re nna taba ya ka le wena ke efe. Ya ba mmao Jesu o bolela barutiwa ba hae batlhanka ba hae a re etsang ka mokgwa le bonang ka teng mohlomongwe o tla etsa ka mokgwa moo. Ya re Jesu bona ka sebele ba re tlisetse dinkgo ba tlisa dinkgo ke bolela ka lerato. Ha mmao Jesu a fitlha pele ha Jesu a re veine e fedile ke bolela ka molekane wa ntate. Ha fitlha pele ha molekane wa hae a mmotsa re ntate dijo di fedile ka haro lelapa. A ke re ha ntšhi dijo di fela ka bopu fela ka haro motšea ke mme wa bo bonang ntate ha bo bone. Mme o re patela ntate a re bopu bo fedile. Ntate a etsa plan. Batolo ke na le ntare batho ba emeletseng mo ba le kgothatsa ke batho bao ba fitileng ka haro lenyalo a se di fatenset. Le nna motlolo ho mpona ke le so batlolo ke se ke ka re motloholo batlolo hele mpona ke le so ke tlo le kgothatsa ha mathata a itla ka haro lelapa
sheba le bota le bitse Jesu la mpona ke le so ha sa le ke nyetse molekani wa ka 1996 ke na le 29 years ke le ka haro lenyalo molekani wa ka a soka a ya lapeng la habo kapa lapeng la heso a ile o reporta re ntatola wa nkitimisha ka haro lelapa ke na le rakgadi mo kgaitsedi yaka ke paki ya taba eo ka baka hore molekani wa ka ha ka tla le yena ha tsoha botse taba eo le entse baruti ba ka o molo mwa ya mella mo a re ke na le molekani wa ka a shule kwa le etsa taba e pila modimo a le jwala ka ditsotsi ka baka hore ditsotsi di tsama di nyadisa batho ka hare lefase ntse ba re bana le balekane ga molekane a ona jwalo batlolo modimo a le thushe a ke tlo ba motelele ka re nako shitile modimo a le thushe ka hare lenyalo la lena rakgadi lo file mantswe o le kgothaditse a re molekane ha etswa ka hare lelapa a re ske wa robala a re tsoha o mo lokise dihempe he le rona le boshedi jo bo le mo molekane wa hao bo bona ke wena pele ke mantswe ke a utlwile mo ragadi o na le nonyana tse dingwe tse pedi ka dirata dinonyana tseo ke maeba di phela le so ke a monna la mosadi a di khawane e di aga motse di a thushana a di khawane he o ka bola e nngwe o tla e bona e tlhomoile ntse e tsena ka maitswa e tsena ka moitso wa e bona hore e kwele botlhoko ka baka re ya tseba hore ye e ne e phela le yona ha e sa le teng e tlhokafetse jwale modimo le thushe ke utlwile le pine nngwe e mmeletsa ba e re Noha e bola ka Noha bana beso ba ratile more ke re ke a le kgothatsa ka rotsela ya borapedi ke re modimo le thushe e ya molatswaneng le nno metsi jwale ka dimpya ka baka gore ho ka nwa metsi o patlame o tseba re satane wa tsena e nna metsi jwale ka dimpya modimo le thushe ka ro lerato la lena a le tiisetse ke bolla mantswe ke re ka letšatši le difane ha e sa tlo ba tše pedi ka ro lapa le bana ba lona a ke sa tlo re ke re ke tsena ka mo lapeng la lena ke re ke butšhare ko wena wa mare ke nna wa nong fane ke te ka letšatši lena bile ke thabile ke bone le baruti bao ba le nnete bile ba le fa certificate sa lenyalo mo matlhong a rona taba e ke a e leboela MC a ke sana mantswe a mantši ke a leboga a re ba shapeleng diatla alright re a leboga mantši a o thoba dipelo a kholofelo so di tlo sepela so ka mo tenteng ba tlo tšwa pele di-story tša rena tša tšwa bo change then setšhaba o to ba le 7 point ka mo setting ka kwa then they will partake ka kwale then lena di-story le ka mo tafoleng le tlo tšwa then after that tle bo re boya e ba lantšha lena Mr. DJ re batho ka koša re ba šana Asware na Michael.
light on lokela ke.
Motenteng re a le locha ka mokaka motenteng batho ba ba botse ka moka e kere ke lebeletse ke le ba ragolo ke lo bona ka monte ka mo e le batho ba ba botse ka moka ba lerato then ke kwele ba ruti ba bolela ka lerato ya ba oreng ka mo Bibeleng ke go tseba lerato le la fela o re rata wa eno jwale ka ge o ithata e ba rata wa eno a ba ro reng ba o tswalaneng le bona fela wa geno ke se bopiwa sa o tshwanakana le wena se modimo a rile a bopa a re ke bopa motho o leng o reng o tla tlhokomela ntho tša lefase ka motho gomme a se ka ntebala ke di modimo motho o mongwe o yo hwetša a re ape motho o ka mokgwa ke mo theileng ka ona ape motho o ka mokgwa a bifileng ka ona a mthena motho o se a bifi modimo o modile ka mokgwa a modiang ka ona ba bantši re feta ke lenyalo motho a re I love you a re mokgotsi ape motho o mongwe dilo kwa ranarale motho ona ka mokgwa leng ka ona ape o ka semiše ko bathong nagane batho o iša lerato le o aga motse re le ba ragolo re leboiša batolo ba rena ka mo gae
ge ke lebeletse ko reng lerato ke ntho e kgolo mo lefaseng le batswadi ba ka mo bo warra le bo Squeezer ba rile ba tlogela lefase le ba tlogela ka bana ba bona ba rutile gore lerato ke ntho e kgolo go tshwarišana ke ntho e kgolo ka o dialo re a leboga re re motolo kana motolo ka mogo o go tshwara jale ka mogo be di tshwere ka ona le baratho ba tshware jale ka mogo be ba tshwere ka ona ka lerato le be ba na le lona because ntle le lerato o sena mamotlhabo ka sebe so ntho e diriša ke lerato di thuto ya batswadi ba ba o fileng yona motswadi ya o fa thuto a o fi thuto ya gore ya ko sekolong fela a ka go fa thuto ya lerato wa kgona go kwiša gore motswadi ya ka mpha lerato wa tsamaya ka laene ya nnete mafelelong o tlo bunwa dikenywa tse di botse re le baragolo re a leboa ebile re leboa le tshwarišano ye ba ka mo a warra ka mo ile ba tshwarišana ka yona le kgaetsedi ya rena re re awa baratho ba utse le be le tshwarišane ke kwešiša goreng ka mogobe le tshwere ka ona ba ka šala ba tshwere ka ona ena ntho e nngwe nkgotlokaka ka banong le nna ile ka ba semo se se sewa ka 2005 ngwanaka o monyane a bala grade 2 but go sesi ya bona ba bala form 5 but a sa nka wa ba le ntlo ba re ke adolescence stage sela se le gore motho o ithomela pelenyana e mo mo ja ditšhila a lo betha stop mola swanke o tsamoiwe ka lae jwale re a leboa motolo ka o rialo ka mogobele tshwarišane ka ona ebile ko thea leina le le botsela o tshwanela mma a re tshwarišaneng ka o rialo o ra gore le ko pele lo tshwarišana ka mogobele tshwarišane ka ona mma re tshwarišane ke lebitso le ko o fang lona ka ankarekaranta ke ye thank you le tshware jwale Tšhabela setšhaba sa gešo
ke dumediša ba go tswa kgole le gausi wa bolelela mmo ke ena Mr. No lewa tshego ya batho ka moka be ke re ausi Mapula ka mokgobo re tsere mose ka gona kgopela go tlo tsare Mr. Molatodi ka mogano o motlhompe o morago ka mogano be re tshwarane ka gona re tano dula re tshwarana ka mogano ke ona legae la gago le leswa wa Molatodi na ke na mantši nkare ke a leboga re tla gopola ba ragolo ka letlhakore la bomma noko e kgolo noko ketse ntate noko ketse ka be le ona ba ipatametša ka mo pele o number 1 are Mr. DJ tsela e jwalo ba a suitable helper to your husband Pulane a ka tla tlo bolela hore nna motho wa ka ke motshwara sona but o dumela because I'm suitable for him so lo ena dintho tso di etsang di etse o be suitable for him not because ka montle ba reng and le kopane le banyane le hotse ke le bontate modimo hore le ntse le ka kaofela so hopola re and bible ya bua hore ha ne ke le monyane ne ke ja lebese but now se ke hodile se ke le monna se ke ja nama allow him to grow and grow with him encourage him support ka dintho tsohle tsa di etsang ha ne le kopana ona ja di noodles then
and now ha sa o bolela hore na ke tsoe ka di-noodles ke tsoa ka bohobe, then wena hore wena bohobe bo rutiwe ke mang, wa hola o hodile. So ha sa batle di-noodles sa batla bohobe, tseba hore o hodile, and it's not about di-noodles le bohobe, if you get me ne. Yeah, so Mapula ko lakaletsa ka tla le mahlonolo, nka re ntate Modimo ka ba le lona, o dule o mo sebeletse ka matsatsi ohle, o rate monna hao, o tshepahale ko yena, o tshepahale le ko Modimo ka nako tsohle. Thank you. Matso re pala khawelo Mr. DJ re emeletse khawelo. Ke a le dumedisha ka moka ka leina la morena rena Jesu Kriste wa Nazareta, wa eme mo ke kgaorelo wa Ledwaba, ngwana Maserela gona mo Moledi. I had written down a few things, however the bride here really should be short. Well, nna le Mapula, we met at high school, being read grade 10, and then how boli jwalo ntho ya tiro ya tatolo wa ke tsore. Okay, then I remember one time I asked her why Lona Remita no in grade 10. Well, grade 8 and 9 we got different streams. It's only grade 10 after we've chosen like our declaring the subjects as our careers. So I would say Mapula ki motoboleta like and then I think the reason why we became friends in the first place because both of us we like laughing, like yo Mapula akono kwata, like from Kampo ki motsibanga gona azanka akwata lwile ona lo rakwat, she would rather rebolele whatever yitlabe e re lwantsha at that moment. So I would say her emotional intelligence is, yeah, it's very high. Okay. Oh, I also remember she's also a good friend in that when you're doing making wrong decisions, she will advise you against them. And then it's not a lot of people order something wrong, then they tell you no, that's not the way to go. So in that, you're a very good friend, my friend. And then on your union with Mr. Meladudi. Next time, your husband. Well, maybe I'm going to money in the past, more social media and everything, but yeah, I'm going to meet her this way. So I would say congratulations, and then in that, I know you're a good cook. I get to attest to that because that time Rejeri trip we were taking turns in cooking. So at least digital Mapula so continue cooking for your husband like that. And yeah, Oscar Mutima Dijo, like Omofe Dijo. Okay, and then may God to be the center of your union, guys. Whatever the problems that you encounter, just kneel down and then just ask God to just show you the light. Thank you. Okay, Barba BXB 141L. Itibiletse le MP200 silver BXB 141L ba gopela gore le chieftain koloi itibiletse. Alright, Mr. DJ ke tla gopela kosha re meletse Mamuruti sorry Masingi batle ba welcome to the motherland.
Jesus. Ahead. Yeah, I wish I can speak Sepedi. Nishinavela mbili ya mengu. Why ukunuvulavula Sepedi? Mutanrivalele. But namuntlha iteka mapule na lipsing. So nikombela yabachinela ne. I want us to dance for them. Don't worry, I won't take 2 minutes. There is a song that was playing here before we went for lunch. My media leader was dancing to the song. DJ, why kupula pina ene uidlala before yako lunching? After they said we must prepare. Our DJ loved the song too much. So kupari pay attention. I understand this song is the song that you love the most. I don't know. Arves. Can you play that song? Bachabateng Mara. Arves. Kiboni media leader there. Arves. Can we do that song? Let's go wara ki mamruti masingi. Also change. Ke khopela bachabatle bari ves. But ukaidlala DJ. There were a lot of young people sitting there. They were happy, man. Come, DJ, come. DJ. I thought they are online. Batang songola lang karufambi. MC waibona is serious ngofu. Can I see you now? Come and dance for Mapule and Lipsy. My president. I'm here, Kasibi. Kisama bona bachule ba dance. Karita flyela liona ne libisi. Abalo ba shona utaba dancer mbar Kisana bacha kilibona bomme li bontate ihlange bacha tarabayo mo Wazani Pena. DJ, come play the song. Let them dance, please. Please, give them a chance, please. Kiona. You see my cameraman, he knows this thing.
Okay. Mapule. Ngwanake. Hallelujah. Arba shapeleng matso. Bye khonle ntwe. You know, when she entered here, she said, I don't know how, but you made a way. I just want to tell you something. They say I must welcome you to motherland. But Chaliteni, you see, all of us who were dancing to the song, everybody can dance to the song, but not everybody can make the song. Master says, Rika bina kaofela, marase o mongwe le o mongwe ka tlang likosha. Akabang sopedi ke tsona ke re. I'm trying my best. So, my daughter, everybody can give birth. Every woman, they have right to give birth. But it's not every woman who can be a mother. Ngwana ngaba na ngwana la. Mara ngwana ngaba ka mani. There is a difference from giving birth and to become a mother. As a mother, you must carry the nature of nurturing. Protect your family. You will get it, number one. Hallelujah. In the book of Genesis chapter 17, verse number 15 to 17, we find God remembering Abraham and Sarah. God said to Abraham, I'm no longer going to call Sarah, but she's now going to be called Sarah, because she's going to be a mother of many nations. Number two, make sure that you provide for your family. You don't provide food and all those stuff only, but provide love and care. I always call your husband a president. Do you know why? Because I have realized that you have a potential. Ke a leboha ka moka ke ba ragolo ha ba re ba ragolo, I'm sure ke ragolo number 2 a ke re bo ragolo a ba tswela pele le teng o na le ba ragolo ba bo papa jwale ba ke ba bo ragolo ba bo mma ke ba ke itse ba jwale Kupalan disturb, bawa petrol le affair la gabo. Bawa cem chochela petrol. Okay. I'm sure ukwele mutochela petrol, please. Tamo tusha generator ifela petrol. Jwale he really ba ketsi motlolo re thabile ho feta. We are very happy. Ore kayeno re khobokane moka moka. Re le malapa a fapaneng, re le bagotsi, re le everybody. Re kopanya ke lena. Jwale ke kwele baruti wa bolela ka lerato ke ntwe kgolo. Motlolo ke ntwe kgolo, ha ona ntwe fetang lerato. Ntwe ratang o ka ska wa isenya, you can't destroy it. Because wa rata tlo itshwara ga botse o bontsha hore wa rata, you love it. Jwale he ke ra hore ka mogore ke le bona le ka hona ka mogo a ke nyako hore ke re next time ke khumano o mongwa le nana le lebadi, no, ka mogole le ka hona, you remain like that. Le dula le batle le baba botse, you must remain like that. Mo lenyalong le monate
ska tswa ba re lenyalo a le monate lenyalo le monate le bose se seholo gore tshwantse le tlhomphane respect le lokela gore le tlhomphane le tshwarane le aishane o tloa today a lena bagotsi ba lona ke di-extras lena le babedi le bagotsi ya friends a o sa tlo bagotsi ba le ba bantši bale you cut them off le a ba kgaola lona ke lena bagotsi from today a ke le re bontše gore le bagotsi you are friends so le bagotsi ska rena re witness taba ye today so you remain like that le be bagotsi ba nnete bagotsi a ba košane bohloko ba ratana they love each other then wa dihala nako tšeno bagotsi a ke re le ka sephelele kwana all the time o mongwe a kgopišeile please jarana na mefokolo ya lena ka mantswe a mong a ona motho ba re perfect 100% hayo even Jesus Christ was not perfect so lena le tshwantse le amohelane le ratane and then se sengwe se ke tlo ratang go se bolela ke rata gore re batswadi re le tjena ba ragolo re gona we are the support system banong ba ona ke support system ba mogale wa leno ba re ke ba molatudi ke support system all of them ke support system ya lena so in other words how na le mathata I normally say this if una le mathata wena o reporta o ba molatudi a o tlo reporta ka mo bano o reporta ka ba molatudi o re ke na le bothatanyana ka monna wa ka ku and then le bona ba molatudi ntate molatudi o na le mathata o reporta o rena mo o ra wa ka re ke na le bothata ka ngwana le you do like this wena o ka reporta o ba eno ba tloe malo wena and then from there lenyalo la lona le senyeile nna ke nyaka gore ke kwe ka ba heno e le bona ba mpitsang ba re aowa re na le bothata mo la e bona taba eo so ka o dira jwalo le tlo aishana motse wa lena re nyaka go bona motse o moholo wa kgopara mathata a sore a ka sebe gona mathata a dula a le gona all the time but lona le lokela gore nako tsotlhe le jarelana mefokolo a lena and then nako e golenyane e ba le mofadi wa gae e be your friend nako e golenyane a o ya toropong a o tsamaye le ditšhomi ka mo gae respect go ya ka nako le ena o tshwanetse a be ka nako and then ha ile gore o na le mabaka a ile gore a nyaka ena fela always you communicate ska kry-a o mongwe a dia diloko a le one o mongwe everything a le di dira mmogo it's a family so ha le ka dira jwalo bana ba ka I think motse wa lona o tlo hola o ba kgoparara o mongwe ba tlhomphe because lona le ka tlhomphana batho ba tlo le tlhompha ka ntle ha lona le ka se tlhomphana even people le attract their enemies once le lwana ka bolona then your enemies ba khona o tsena ke bona ba tlo tsena ma dibakeng tša le but you respect each other mo le ro mo di le phoso gopela tshwarelo then ha o bona re o kwatile o feta tekana nako teng o tlhaba ke moya o no tswa wa sepela wa tlhaba ke moya o ska leka o araba o rarabolla bothata mola o kwatile no ha o bona re o befetse kudu tswa o tlhaba ke moya o tsamayenyana o then o fole then
you will be able to solve the problem. Problem tja lena tshwantse be tja lena ska tja di chomi. We are the support system. Di chomi na go tšengwe di a latlhetša di tlo iša kwa tša latlhetša tša o iša kwa ra wena di a so ska di a so, which is wrong. Rona re batswadi re e le na le bothata bo boholo, you come to us, you report everything to us. Then ka o dia jwalo bana ba kale ngotse le tlo aha wa bo moholo wa go para ke nyaka ra ke tla kwa ke kry le dutse ka khotso o le monate ke thabe le nna rena re le bora khulwa ro tete le dimpoketse ke tse dintsi re nyaka o bona pitsa ke e golo wa pela ba molatudi o ifudu le khwana ke lela o na le sospano o na le dijana ke dilo tse dintšinyana mo ke tša ba ragolo ba ketse so ka tsona re re tsamaye o ahe motse wa gago. This is the basic. Wena you'll add o tše dingwe gape o ya pele ebile gape ragolo o pasela ka 200 rand wa lebo udima di tšena ke pasela gape ka 200 rand re re le ahe motse o tie ska fokola ke tana ke tle mola asura ona mbo hano pleke ke sa tsebeng algo ta bona ke fitla one day and then a ke fitla ke tlo bona ka moelo mo rena o jwa ke nna ke tla le botsa ra wa ke ntlo ya borutho ra kwana right ke mang wa o conductor music ma re ntšhete pina mo ke feditše ngwanaka ke feditše aha le bedroom